Matthew chapter 24 verses 3 in hapok laka 14. Jishuna olive kapung pam laka. Saka nga tuping na ngatum da ali rang hana. Ika tran shokra kala itumli hang milo. Kala na naragi gaji ay na o gatuin. Gajangi gaji ui machut kira kala. Jina jishuna nga hangai na tumli matan ngui kawai ning na shalu gajami gajung kana iwi ming singda rara iwi ming singda rala ga Krista ji ina da hangra kala mi gajung kali tan ngui ra na tum na gata kanai wi rai bao kasha tharat malung mata tung hai alu Hikatai hi shok palungra kala jina kangachang atam maning mana. Yur akana yur akhui tungli. Ungram akana ungram akhui tungli rai sara. Apam ngatatay da chamri kala na kanuk shokra. Ot saikuru hi nao parat win nao karu hau kapok katana. Jui tili na tumli tukui da danti mi kawai gala shautat kawai mi sangra. Yur saikura na iwi vang ena na tumli yang karingra. Gala jui tili kachung kana yam haura. Gala aka ena aka yan sai ngarokra. Gala yang karing ngarokra. Gala minama marandara kashokta mi kachung kali tanwira. Kala makapa makaya matai sanghau da mi kachung kawi lay kashi suita ngasakra ka kunao ena tanda kang kasyap mi jeli hui kuira. Ka kanao ena tanda kang kasyap mi jeli hui kuira. Kala ungram wi Pau kapa hi mi yurhup da shaki mi kawai ogatui bay da hashokra kala jui tili kangachang jirara. Na kui kai na tum saikuru li wisok mi ngasara no. Amen.